روز بخیر بیننده های عزیز و گرامی، با امید صحتی و خوشحالی شما برنامه نویدی بمدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنم. امروز 18 فوریه است و ساعت در دوشنبه 11. نخست سرخط خبرها. وزارت مالیه 5 میلیارد سومونی قرض برقی تاجیک را بخشیده است. کمیتای زنان گفت در دوره کووید 19 جنجال در خانواده‌ها بیشتر شد. دادگاهی حقوق انسانی аврупо خواست навальний فوران озод شود. در یک سال اخیر 21 کارمند شرکت برقی توجیک که تامین کننده اساسی نیروی برق در کشور است برای صادر کردن قانون شکنی های گوناگون بازداشت شدند. میرزا اسماعیل زاده رئیس این شرکت روز 17 فوریه در نشست خبری گفت این نفران بر اساس حکم دادگاه مبلغ جریمه را پرداخته حجم ضرر رسانیده به شرکت را که 75,000 سومانی بوده است برگردانیدند. با گفته رهبری شرکت برقی توجیک این افراد پس از این عملهایشان از کار رانده شدند. در نشست خبری رهبری شرکت از بخشیده شدن میلیاردها سومانی قرض این نهاد از سوی حکومت خبر داده، همچنین درباره کارخانه و شرکت‌های بزرگ قرضدار در نزد این نهاد صحبت کرد. شرکت برقی توجیک خبر داد که حکومت کشور در سال گذشته حدود 5 میلیارد قرض این شرکت را در نزد وزارت مالیه بخشیده است. مسئولین میگویند این مبلغ از حساب تطبیق سازشنامه‌های قرضی کم کرده شد. مبلغ از حساب قرضداری شرکت برآورده شده، همزمان همچون حصه حکومت جمهوری ترکستان به فوند آیین‌نامه‌های شرکت گذرانده شدند. یعنی که این به نهایت یک دستگیری خوب شد برای شرکت برقی توجیک و ما توانستیم که نسبت سالهای پیشین قرض شرکت را با مبلغ زیاده از 5 میلیارد تومان کم نمود. وضع مالیوی برقی توجیک در بازار نیروی برق سالهاست ناگوار میماند. به حالت آغاز سال 2020 قرض این شرکت به بیش از 26 میلیارد سومانی یا معادل 2 میلیارد و 600 میلیون دلار برابر بود. مسئولین شرکت برقی توجیک ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفتند در حال حاضر قرض عمومی شرکت در نزد وزارت مالیه تاجیکستان از حساب تطبیق سازشنامه‌های زیرقرضی 22 میلیارد سومانی باقی مانده است. شرکت برقی توجیک در نزد جمعیت سهامی کشاده نیروی برقی آبی سمتوزه یک با مبلغ 1 میلیارد و 595 میلیون سومانی، در نزد نیروی برقی آبی سمتوزه 2 میلیارد سومانی و در نزد کانون انگیش خیلی محترم رئیس تایید نمودم 23 میلیون سومانی تشکیل داده. در سال 2020 شرکت برقی توجیک زیاده از 435 میلیون سومانی مبلغ امداد جاری را پرداخت نمود. با گفته مسئولین بزرگترین قرضدار در میان شرکت‌های قرضدار شرکت آلومینی توجیک بوده است که از برقی توجیک 390 میلیون سومانی قرضدار است. همچنین قرض اهالی از این شرکت 1 میلیارد و 342 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد و قرض دبیتوری قوه برق 3.1 میلیارد سومانی است. شرکت برقی توجیک یگانه شرکت است که بجز از ولایت بدخشان دیگر منطقه های تاجیکستان را با برق تامین می کند. این نهاد بارها از سوی کارشناسان برای ناشفاف بودن فعالیتش مورد انتقاد قرار گرفته است. مسئولین شرکت همیشه این انتقادها را رد کردند. کارشناسان بارهاست که برقی توجیک را به مدیریت نادرست و فساد متهم می کنند و می گویند تا زمانی که اولی درست و دومی را ریشه‌کن نکنند هیچ مرهم درد شرکت را درمان نمی بخشد. از اونه که بخشیده شود باید نظارت خیلی جدی کرده شود تا اونه که تلفات برقرار کرده شود. یعنی همون مبلغ هایی که نیست می شود، گم می شود، میبینید قرض اینا باید تحلیل کرده شود که کجا می رود. با سبب قرض زیاد این شرکت دولتی و شکایت از کاریان بعد از 10 سال بحث و بررسی ها در نهایت برقی توجیک را به 3 بخش تقسیم کردند. بنابر طرح اصلاحات ساختار برقی توجیک 2 بخش دیگر آن شبکه‌های تقسیمات برق و شبکه‌های انتقال دهنده برق من بعد مستقل کار می‌کنند.
мақомоти Кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон аз афзоиши арзу муроҷиатҳои сокинон дар мавриди озору хушунати хонаводагӣ дар шароити пандемияи COVID-19 хабар доданд. Ҳилолби Қурбонзода, раиси ин ниҳод, рӯзи 17 феврал ҳангоми нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, ки соли гузашта ҳудуди 4000 арзу муроҷиатро дар робита ба масоили марбут ба хонаводаҳо аз қабили муноқишаҳои хонаводагӣ, хушунату зӯроварӣ дар оилаҳо сабт намуданд. ӯ таъкид намуд, ки ин омор дар муқоиса ба як соли пеш 403 адад зиёд мебошад. همین دوره کووید چی بود که دوره کووید کم مراجعت میکردن، لیکن بعد کووید علاقه شما بعد کووید علاقه زیاد شدگی است، یعنی در حدود 403 عدد زیاد شدگی است. раиси кумита шумори занҳое ки дар соли гузашта ба бемории COVID-19 гирифтор шуданд 4657 тан номид, вале таъкид кард, ки дар мавриди фавт миёни занон маълумоте надоранд. ҳарчанд ӯ дақиқан посух надод, ки пандемияи COVID-19 ба ҳаёти занону хонаводаҳо чӣ гуна таъсир гузоштааст, аммо равоншиносон борҳо таъкид карданд, ки афзоиши бекорӣ, вазъи ногувори иқтисодию иҷтимоӣ дар ин шароит ба муносибати хонаводаҳо таъсири манфӣ гузоштааст. донишҷӯён аз Ӯзбекистон сар аз имрӯз имкон доранд тавассути 4 гузаргоҳи марзӣ ба Тоҷикистон ворид шаванд. Хадамоти иттилооти бахши гумруки вилояти Самарқанд хабар додааст, ки гузаргоҳи сарҳадии Ҷартепа дарҳои худро барои гузаштани донишҷӯён аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон боз кард. таъкид шудааст, ки донишҷӯён аз 17 феврал аллакай иҷозаи убур аз марзи байни Ӯзбекистон ва Тоҷикистонро доранд. қаблан донишҷӯёни ӯзбекистонӣ танҳо ба воситаи нуқтаҳои наздисарҳадии сари Осиё, Ойбек ва Сарбанд вориди Тоҷикистон мешуданд. ёдовар мешавем, ки қабл аз ин гузаргоҳи Ҷартепа барои интиқоли колоҳо боз шуда буд. аз моҳи январ мошинҳои боркаш метавонистанд аз он убур кунанд, аммо барои афрод убур ғайриимкон буд. сухангӯи президенти Қирғизистон Галина Байтире гуфт, президент Содир Ҷабборов ба барканории Мақсадбек Токтомушев дар мақоми муфтии ин кишвар рабте надорад. ба гуфтаи ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори садоие паҳн шудааст, ки дар он марди ношиносе мегӯяд Ҷабборов ба ӯ мақоми муфтии Қирғизистонро ваъда додааст ва вакили парлумон Орзубек Бурҳонов ва мансабдори дигар ғайриқонунӣ Токтомушевро барканор карданд. Додгоҳи 1 майи Бишкек рӯзи 11 ба 12 феврал масъалаи ба ҳабси пешакӣ гирифтани муфтии он кишварро баррасӣ кард ва ӯро ба шарти берун нарафтан аз маҳалли зист озод намуд. дар асоси нишондодҳои сармуҳосиб, муфтии Қирғизистон бо гумони содир кардани ҷиноят рӯзи 10 феврали соли ҷорӣ боздошт шуда буд. Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон гуфт, тафтишот нисбати идораи маънавии мусалмонон идома дорад. Додгоҳи ҳуқуқи инсони Аврупо аз Русия хост сиёсатмадори мухолиф Алексей Навалнийро фавран аз зиндон озод кунад. нусхаи қарори додгоҳ дар сомонаи мухолифи рус нашр шудааст. тибқи қоида додгоҳи мазкур дар ҳолатҳои истисноӣ аз ҷумла зери хатари воқеӣ қарор доштани шикояткунанда қарореро содир хоҳад кард, ки иҷрои он ҳатмӣ хоҳад буд. вале масъулони Вазорати адлияи Русия чанде пеш гуфтанд, ки ин корро иҷро карданӣ нестанд. намояндаи хадамоти матбуотии Вазорати адлияи Русия дар суҳбат бо хабаргузории ТАСС гуфтааст, қарори додгоҳи ҳуқуқи инсони Аврупо барои фавран озод намудани Алексей Навалний беасос ва дахолати ошкоро ба кори мақомоти додгоҳи кишвари соҳибихтиёр аст. додгоҳи Москав моҳи феврал ҳукми шартии Навалнийро дар доираи парвандаи қаллобие, ки аз соли 2014 тағйир дода буд, ӯро 2 солу 8 моҳ аз озодӣ маҳрум кард. вале додгоҳи ҳуқуқи инсони Аврупо соли 2017 гуфта буд, ки ин парвандаи ҳуқуқии Навалнийро ба баррасӣ одилона нақз кардааст. дар вилояти Ҷиззахи Ӯзбекистон баъди истеъмоли кансер ва 3 аъзои як хонавода заҳролуд шуданд. зани 23 солаи ин хонавода вафот кардааст. ба иттилои расонаҳо келини хонавода соли таваллудаш 1995 тоб наоварда дар бемористон фафтидааст. ҳамроҳ бо вай шавҳар ва падаршӯяш бистарӣ шуданд. гуфта мешавад, он зан сарфи назар аз дарди вазнин давоми 1,5 рӯз ба бемористон муроҷиат накардааст. дастаҳои хатлони бохтар ва истиқлоли Душанбе ба финали ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон роҳ ёфтанд. хатлон дар давраи ниманиҳоӣ, ки рӯзи 17 феврал дар варзишгоҳи марказии Душанбе доир гардид, бар тими Равшани Кӯлоб бо ҳисоби 2-0 ғолиб омад. дар бозии дигари даври ниманиҳоӣ истиқлоли Душанбе
регар тадази турсунзодаро бо ҳисоби 3-2 шикаст дод. Ба ин тартиб дар бозии ниҳоии ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон ки рӯзи шанбеи 20 феврал дар варзишгоҳи марказии Душанбе соати 15 шурӯъ мешавад, Хатлон ва Истиқлол бо ҳам рақобат мекунанд. Дастаҳои Равшан ва Регар Тадаз барои ҷои севум мубориза мебаранд. Ин бозӣ 20 феврал дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор соати 11 оғоз меёбад. Бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 18 феврал чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ин буд хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи Навиди бомдодии ман Сарвинозиро ҳоло тақдиматон кардам. Матлабҳои моро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва саҳифаҳои он дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ пайгирӣ кунед. То субҳи дигар, худо нигаҳдори ҳар яки шумо.